Belajar serah diri kepada Allah, sikap tawakal yang kuat. Ketika kita serahkan kepada Allah, Allah cukupkan segala keperluan kita. Allah selesaikan segala masalah kita. Belajar untuk pandai ucap minta tolong kepada Allah. Belajar tiap-tiap malam bagi tahu Allah, ya Allah, aku minta tolong. Tapi kita tak hendak cakap, ya. Bongkarnya kita, hati kita tak nak cakap macam tu. Kita bongkar, tuan-tuan. Bongkar. Allah tahu kita tengah susah. Allah tahu kita tengah dalam masalah. Allah tahu kita tengah sakit. Allah nak kita cakap dengan dia aja. Kalau engkau susah, kalau engkau ada hajat, bagi tahu aku. Kalau engkau ada dosa, bagi tahu aku. Kalau engkau mengharap kepada manusia, nescaya manusia akan mengkhianati engkau. Jika engkau ingin mencari kesempurnaan pada seluruh manusia, maka engkau tidak akan menemui titik kesempurnaan itu. Tetapi kau kembali kepada Allah, bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah, nescaya Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kau.